Mwigure boigo. Igo enga omuvika general ogutaba kwa yega iga atumwa singincho yemeremo achiko represent umunguru iga liaso bishop udarenge kubekirwe gutwa na singincho yeyo your excellency n'abageni bitu bari murega igo omuvika general na kiyego gara atuma Father Daudi twera somo yigoyo erubya buserubiya. All right, bono na nago teba iga egesa FM twabere tugusegeta okurandi ogwenchi kila Jumapili maragoba una bono iga emisa ngogendera ya masi yemo kuwegesa wetera sekerisia Katoliki na andi itwe na utigara maiga so gusegeta okurandi ogwenchi lakini ngento kyo kabona iga ya tujakero to ubwoba enjiri ekokurandia kile Jumapili emegano mwibarengo baleterani tuwa baletera barangi babeke enjiri emisa yama ya gocho maragoba baliere sabato yama na gocho bato letere lese lakini bono twachake gutwara gwasiwasi ngasi twakore nege sa FM myaka yonspi yachakire koba yabusa egekogera abantu baitwa abana baitaba gusi twachakire kurwana to wita na chisegi twitira na manyinga yenteke nkiana koba asomugano mu gusi na intuna barari begesa abato gukwana regesa mukyo mu gusi ndo gwancha togendera gukira ekera bana siasa bako genda ase barwani abana batumia abasae bamara gwitira amanyinga egasi tutwabere togokora no kurandiko gwenchiri nandi twababo semia ona gotukwebore ngaki intunegesa ni tutwakorre gasi bobe wosinegesa kugia chakire ko babobe wosina bana siasa babeire bobe ngaki gotogosabaiga onye mwanchete station yegesa andi mwanchete gasi twakorire abana siasa babaito mubaso wancha batumia abasae asogo sagia wasogitira amanyinga lingana lya korekana gali kyombu omwana oli omubasyo tukute tugoro dine lingana lyo bosokuli achirekere ensonsi engima ya to yo bosoku ntuno mugusi mubaso wanja iga abanyali bali murega iga abantu bali bakyombu murega ati aba basi nabakoba ino aba baswati abange baba basi no bali bachite bakanywa mugalya iga nyali bali te koba biya ngaintu abantu abamo tuchake wita nasingenje ya siasa na sabire kamuranje buno mutendi wege sa FM na andi muna natume tuwa muna barali bonsi pi wege sa FM mwoga se mwanje eka tuko wera gari newsroom abantu bande kuru bumeru abande kuru wagari bukamba abande abaikoyo iko bago tubori nana ki abagusi njeka getenga mwebangire mwabere tayare musigo munebisa kubinde asiganga yainu yokurigikiro gekenene na irende na ende mungu ikumwacha akakurwana ngimoko rwanda muna abana abamu ine abagusi bonko babodia na mutegete abagusi togendere kurwana ekanisa bonko babodia Ecclesia Katoliki buri na mutegete togendere kurwana bali ngaba ukamu iko kurwana gusi oera secretary ya Yesu. Amen natiko usabamo mwiko yu Ecclesia Katoliki yo kwana yo morembe na ndeke yemi saya yabire dote ngakitwana nekieke omorembe bona ngakitoka no morembe to witira na manyinga gaki ekina kitoko no morembe to witira manyinga nchikuno mwibirana na ukurina na batebiri ngembegesa igo to gote na to kandro gukana bali bakorteri ngana lizia eserikali wikira bono iga barata yose babwatirwe na hande mto baso wanja eserikali karanseri gererie eteri koirege tambokero asaba to basarjo morembe ono lende tigamkorrega kugingo gedegesa ngingo batebia ba maiga man bali ngaba goteba ngigesa to ba maiga very good umongera getena mwa maiga nyakundi mwa maiga ikira mbauti kya maiga lakini ikira mbauti kucha kile ikira unia manganaya irubia goseruia engubaya mwanya giti sasa mtanikubalia niite His Excellency Mheshimiwa Ezekiel Machogu gavana mtarajiwa wa Kisii County. Your Excellency karibu sana na asante kwa kufika maichi komichire chia gavana. Oh yes, karibu sana Your Excellency. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Milele na milele. Tumsifu Yesu Kristo. Father Waito, Father Moturi, Father Manuno, Abakristo mwensu mora, abaheshimiwa Waito. Mimi siku ya leo Father, kwa sababu tuko shughuli ya kanisa, nitasema machache sana nikitambua ya kwamba masaa imeenda na sasa ni saa 8.
Kwanza ningetaka nitoe shukrani kubwa kwenu kwa ile kazi ambayo tunafanya ya Mungu. Njoo mwenyewe Father, nikiwa kijana mdogo 1969, kuna mwongeloleke Magokoro alikuwa naenda St. Mark Mokorogonywa wakati ule, na sokoro ya Nokoro Kutirimba alibatizwa na Father Kaisa, na kabla achafa akasema ya kwamba mimi nijenge kanisa kwake ya Katoliki. Kwa uwezo wake Mungu tuliweza kununua shamba ambaye mwaka 2024 tukishirikiana na Father Onyoka Mtubachike muone pahali tumefikisha hiyo jengo ambaye Mungu ametusaidia kujenga. Mimi leo wakati kina mama na wazee wameimba hapa, nikakumbuka kitu moja ambaye ilinifanyikia mwaka 1969 ekarona wati Magokoro muje kanisa ko kusentimati Mokorogonywa gaikanganyora abantu babo wete bako motengero monne Nyasaye babo seke kanisa asina arenge ko gande kanisa SDA oshakampu arenge nono ko nyegera mpu ari ko nyegera iga ngoira nango muri mama ngaki nini nimefanyika, kwa sababu wakati nimeenda kwa hiyo kanisa ndio nimependezwa naye, kwa sababu watu wanafurahia, wanacheka, wanapiga makofi, na hapa tukikaa tunakimya tu. Mama mzee akaniambia wacha hiyo maneno, lakini mama akanipatia jibu ambaye sijui hata wa leo alitoa. Akaniambia hivi, unajua wakati wa Ijumaa, wakati Yesu Kristo aliwekwa kule msalabani, wale ambaye walikuwa kule ni waesi wanashangaa mpaka leo, hawajajua mpaka leo wanashangaa. Lakini siku ya Jumapili wakati Yesu Kristo amepata ushindi mkubwa kwetu, wale walikuwa hapo ndio wakapiga makofi, wakacheka, wakifurahia kwamba Yesu Kristo ametupatia ushindi, ni Wakatoliki. Kumuranche uletera chinguru cha Yesu Kristo watoiro bubui. Leo Father, ningekosea sana, kwa sababu kuna wakati ambaye fika general rafiki yangu alinieleza ya kwamba tutakuwa na hii mchango, lakini kibinadamu ibiranga linaverobyo onayinyorete mchango sengera sinarirete mchango w'ikironge Catholic. Sasa nikiwa hapa kwa sababu nilikuja kuomboleza kifo ya Pastor Kingoina, ndio rafiki yangu Mheshimiwa Birunda amenikumbusha kwamba nunyorete mchango lakini algo cha kumocha na hata ikiwa namna gani. Nilikuwa nimeanza kukimbia niende Nairobi, lakini nikasema lazima nipitie hapa ile hiko tuweze kufanya kazi ya Mungu. Eria Kavere na ndio maeria bantu baminto. Mimi leo wakati nimekuja hapa Father, kitu kingine ambaye imenifurahisha ni ndugu yangu Okia abana baminto begesa. Nilienda kanisa wakati mwingine, nikaamuka Jumamosi asubuhi, hakuna yule ambaye alijua kwamba naenda kanisa gani. Kaganda seita alia macho oge kanisa kurukenenya yagakire buyasana ya SDA. Ngai kawaida murandia karandia tuwasasima irinde kanisa na bondo chama murabacha baikaransa na ndio baso wanaketi wanato. Mimi nikashindwa, na hivi vijana wanakuja alafu wanaangalia kidogo wanatoka, wako na nia gani? Kwa kanisa vijana wakaanza furugu. Mapasta na habari kanisa, kwa sababu hapa ni kanisa, kama mnataka kusungumuza na mheshimiwa ndio wamalizie kule. Kuna naso kaigaisiko kajibotema ngigoro murangwa bakwanire amagena chinturago bagati birora nanje ngari muntu mutambe ngepunje ali nkabunekamo ekamoni saria bagasoki chinjora bagasoki chinat, lakini Nyasaye kunarumuya
agatebanga yaya machuguli tukoli ya undiraika oyo omuntu nasa tumete musanyo nakurware sana nero utitoko nkwanja kiagera na ubate na ile license na serikali y'ebunduki akaje konyora ngabana bakuri n'umuroyo akaje gwaka masasi igoro maje gwakonye kari moyo mpaka rero kumuranche abantu bamindu bagushimi mimi niwaambie kitu moja muhimu kwa ile safari ambayo tunatembea katika hii ulimwengu. Yesu Kristo ametuagiza kitu moja ya kwamba tupendane sisi kwa sisi. Na akitaka niko tetevinga egenteka na tukwenda kwa tuanje lentwe. Mtumwanje Yesu ni tuanje hili. Ile mambo ambayo yamefanyika katika sehemu yetu hii ni mambo mengine Father tutaona, na mimi nimefanya observations hapa leo katika ili kanisa lako. Wakati jumuiya ilikuwa inaingia hapa kwa watu 20, kina mama walikuwa kama 15. Jumuiya sote ile iliingia ilikuwa na hesabu. Mwarora inwe. Abangina abasati kubara bake tingome usaba abake tu akule tu aerire, lakini hiyo ndio ambaye nimeona observations ya kwanza. Ile tu ambaye jumuiya moja hii ya Fathers jumuiya ndio niliona wanaume. Na kulikuwa na ngine naitwa Caristas. Naye ilikuwa na wanaume wengi, mama akawa mmoja. Ikoka akintoko tenga intukate gasio okora basaje waje kanisa. Kwa hivyo ile commissioning ambayo Yesu Kristo alifanya Father tuko na shughuli. Observation nyingine nimefanya. Vijana wetu ambao walifika hapa wakiwa wa kiume, wakiwa wasichana walikuwa 33. Wale ile namba ilikuja hapa wakati vijana wameitwa. Vijana tuko naye si wengi. Abana tupata mrambali ya bange. Na kimwarange namba ile ngwengete. Na kwa wale tena nikahesabu Father nikapata wa kiume walikuwa 15, wa kike walikuwa 18. Abana baito abana bwachi gutumeka igali kiumbu lero none town ya Sole igaige na hata no busubole. Asante Father kwa sababu leo hapa nimejisikia niko sawa. Asante ngoga na nanya kuligiri magana yona tumirwa abantu na muntu gete na tumirwa abantu lazima turahani ile kitendo ambayo inafanyika kwetu Kisii, kwa sababu sisi tunapenda amani. Lakini tuanze toma leo. Wale wanalipa amani ni mandugu wetu, tuwaombee ili amani irejee katika kaunti yetu ya Kisii, kwa sababu hiyo ndio tunataka, na sisi tuko na jukumu. Mimi nikiweko mmoja wao. Abana bali baito batumeka igali kiumbu na asande bayebwe Nyasore bayebwe Marua akiumura yoko abana baito Nyasore na Marua na isa ko boborai na isa ile umurayi uko tebanga genda ubete macho gumu igando ubete birundu gando ubete kraifu moyo uyu isa ko boborai igomenya sawa toire richi unaitwe atoborori tokora yaramaya ekeroto wocha umwako wocha tuire ni amani kaunti yeito na Kenya ngima na sawa tuire nafasi hiyo. Na kimwanjire mutusabire kaunti yabawiye. Mwanjire mocho rabarai baguji kwareto Mulembe Kenya na Kisii kaunti ngima. Mwanjire mutusabire munatuna na abana ba minto igatuna matiyangi timu. Mwanjire mwana itumatiyangi asale tuko buria so wororo musabire agenda utarane chinguru cyo manene. Yasaba seni matiangi kana maeresa sa hata manyetenga ndo maeresa mapema, lakini na ngeresa ngama mba maiga mwanchira maiga Fred okema matiangi ono abana ba mintu Father na ba Kristo mwezi pimora para imwarura mwikira iga kubakwani ngambia mole mwenzi tikatokwana negala neli tukolio mogoko ndiya mono nchasamalie tanguru kwa Andrew mwini mochache igo mkoli gyobwe MCA bwa Kisii Central Ward na ndi round ye abantu bayitabire batabire mochache mangana itali amaya tiniko chimange na inche ngorunde siringi 1000 emo nero nanyora mbia mono wetira assessing yamo tukumwakira mbia mono.
abantu baminto abakana banene abakwani mbia mara mwezi nkalo kabakaiga oyo no boko igwa kolo kwesimbe nkungu yaberega kurwani ukirengaki lakini rena bana baminto kanyako toko saberani nje nkoro basi kigona chon bia fada no mosani ana sana asa bana baminto komoranja gatuare omorembe segi tani chochu gotora barai gatuantane abarai nyasao koru mbiyamana tgandu mochango no siringi 500 nande manyo sabira ndende o abakungurere twabokire na imbuka gato sabira ni mbiyamana nyasao ser Esibe nkungu takora tinya kama tangu mbiyamana Tumusifu Yesu Kristo.